vlasti nešto rekle da se ne izlazi, ne bi ni lako bilo, gledaj sad gužve i pitanje će pobjeći. To treba samo neko da zaklavi ovdje, gledaj koliko auta ide. Vidiš ti kako naglo voda ide. Ja vidimo od ozvodnika sam tebe zumba. Kao on te čovječe smisli sve nosi glave. Vidiš, prodala je vama i sad ide na sve. Ženi je Bože to. Ja si. Vatra i voda što nosi vatra prži to Slovenije. 1964. Bila je poplava voda. Tamo nije bilo auto. Ovi ljudi neće moći svi pobjeći. Pa sad će kaže Branu opet tamo na jezeru. Sad će kaže Branu opet tamo na jezeru. Neće da pukne, nek će pustiti. Pa šta će ako pukne i gotovo je. Boga mi bit će ovdje do prvog krata 100%. Gledaj ovo. Pa naravno se uđe u kolima jednoga šuma, bježi si. A bježi gdje su ranije bilo, a to je sve krivi da su izašli i rekli nešto, ne bi tako bilo. A narod go, pa vidio narod da bježi pa morao šušti, gledaj. Pa to je. Ja sam vidio pa vidim ovdje, vidim ti idu na sebi se ovdje, lako. A ovo, ma sekunda vidi sva, vidi ovdje. Kozu žene tamo prelazi, o dragi gospode. Ma ne stavlja crinu. Vidi Oško, evo je provala. Evo je provala, okej. Ma nije smanjila, kako? Kako će onaj čiča jedan pobjeti? Ovdje se popiše gore čiča. Evo u zgradi. Oj, kojom brzinom ide. Sine, bježi u zgradu. Potopće te dijete. Gleda, gdje su roti? Zatvori vrata dole. Ma nemo, evo. Pa i ja sama ne znam, ovo djete ne desili da ne ide. To je jadna žena, dragi. Koliko su ljudi, pa ja ti djece koliko su ne, pa je. Hvala Bog. Hvala, djece, seljaci. Evo, to mi telefon. Ej, sve pod vodom, sine, kako voda pune, kako treba. Raskrće, sve plavi.
Sve pod vodom. Auta pod vodom, nema svi vozi. Voda da nema pojma. Peni naviše, gdje ideš dole ovo? Sve manje do pod vodom. Sve. Imate ovo televizija, kod mene na struje. Auta pod vodom, ovdje raskrsnica, to je Bosna. Kod mene. Sve. Bioskopno, sve pod vodom, sve. Voda. Voda nije sve. Strava izlazi. A šta su oni tam stali doći i doći? Joj, Bože dragi. Gledaj ženi. Pobježite u zgradu, jebu vas.